zahereye mu Gatumba baratumara n'ubu barabishoreye niko kuku FDLR hive yivuye igatrainingirwa mu Burundi ikambuka yambaye uniform na abahutu basa na bagenzi babo azodufotorera ifoto imwe y'umuhungu w'umututsi uvuye muri iyo kosi uri kumwe n'izo FDLR zambukanye nabo hariya seke nukuvuga ngo nawe hari ico atahaye avuga ariko aziki yagikorwa mu gihugu cabo iyo kosi yasohoka gituma atayishize mu kinyamakuru nimba koko ibyo avuga mbaye haga akunza abanyamurenge ibyo avuga niba yifuza kurengera abanyamurenge reka tumusabe ibindi ibi tumusabye kuturegera agatorwa sana Pasiteri Habimana bamaze abanyamurenge mu Gatumba ijambo rya kabiri tumusabye kwamagana regime yiwabo itreninga FDLR mu ishamba rya Rukoko zikambuka zikaja muri Kongo kumara bene wacu babanyamurenge ibyo bintu byombi nabikora tuzomenya ko turi kumwe na Bayahaga ariko kandi nazunga kuvuga ngo harabavuze ngo ikintu ngo none se turareka kuvuga abahuti wacu kuko yavuze ngo Fande Rugabo ngo yavuze ijambo ry'abahutu abahutu mu bundi buryo niyo yambutse bakoze genocide yakura abatutsi mu Rwanda nukuvuga ngo umugambi wihishe inyuma yibimbaye hagavuga ni bene kwa kundi iyo umukinyi aje gutera kufra hari abandi bakinyi baza bahagarara imbere kugira ngo bakingirize gardien igitego kibone uko cinjira aya magambo yambaye haga nibe abakinyi baza bakingiriza kugira ngo igitego kibone uko kirenga cinjire gardien umupira umutange kwinjira mu kibuga ibi rero kuko imbaye haga adavuga amasezerano turamusabye azodusomera amasezerano guverinema y'u Burundi yagiranye na guverinema ya Kongo niba habamo kuja kumara abanyamurenge twongeye kuba ikaze mwese abadukurikiye kuri Josh Entertainment abadukurikiye kuri Eroana TV 10 reka tubirize abandi tubaramutse bitenda aho herereye dukurikira muri uyu mwanya w'ikiganiro tugiye kubagezaho tubashimira mwese mwamaze gukora subscribe ndetse n'abatarayikora banyaruke bayikore kugira ngo dukomeze tubagezeho ibyiza tubategurira umunsi ku wundi bibagereho byihuse kaze Rwanama murakoze cyane tubanje kubasuhuza nako bwana Joshua Entertainment yego tunishimira kandi kongera kubonana namwe muri uyu mwanya mwiza kugira ngo twongere kandi tuganire byinshi byiza bitegerwa na benshi bikagira icyo bibamarira murakoze cyane yego uyu munsi turi tariki ya mbere ni umunsi w'abakozi baza bahita ngo ni the fast umunsi w'abakozi niko byitwarya ni umunsi Labor Day umunsi w'abakozi umunsi w'umurimo twahageze ubundi ahari amahoro nyine baza bafata akaruhuko bagaha muri pole aha nahari amahoro ariko reka kuri uno munsi twifurize twirwaneho n'abakozi turabashimiye reka tubashimire n'abagabo dushimiye twirwaneho kuri uyu munsi n'abagabo w'abakozi sinzi birenze uko turi kubivuga umunsi w'abakozi dushimiye twirwaneho cyane n'abakozi n'abagabo rwose Imana yacu baduhera umugisha n'abakozi cyane Imana ibaha umugisha utagabanyije twinjire mu kiganiro rero cy'uyu munsi ati tugiye kuvuga iki kuri uno munsi rero hari agace k'ikiganiro cambaye haga uyu muvugizi wa leta y'u Burundi yipanze akazi sinzi ko ari umuvugizi uri officiel cyangwa se ari uwipanze akazi nyine ngira ngo n'uwipanze akazi ndabizi ntago ari officiel ntago ari umuvugizi uri official umuvugizi wa leta ariko nyine no umuvugizi wo ku ruhande ariko uvugira leta ni wakando ni nka kuri abazagira ngo mupango wakando okay sawa ni umuvugizi wa leta ariko nyine uwo ku ruhande ni umuhabara wa leta mu yandi magambo nagenda kizwe kuko yego tutagiye muri byinshi hari amagambo amwe namwe yavuze atari meza
yego ashaka nko gusa naho ari guhinyura ibyo Rugabo yavuze ku bibazo biri kubera hariya ndetse anashima u Rwanda ndetse avuga yuko bazanashigikira u Rwanda muri ideoloji n'ubundi yo kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside ku bantu bose bayifite, dore n'ubundi agace twirwaneho irimo n'ubundi bahanganye n'abafite iyo ideoloji n'ubundi. Rero hari amagambo amwe yagiye akoresha asa naho ari nko gupfobya ndetse no gushaka kugaragaza yuko ngo twirwaneho yahinduye icerekezo itakiri twirwaneho gusa ahubwo ngo ibaye abakozi ba FPR bo kurwanya iyo umugambi wa ariko reka tubumvishe wenda hara bankumvisa badukurikiye gira tuze kuvuga kuco kuraba rero porte parole watwirwaneho uno munsi uwundi wenge atakihari ntawe cyumva hari witwa Rugabo muri no misi sinzi ko uherutse kumva wumvise ikiganiro yatanze la fois passée we yabiduduriye ko kubera n'umugabo aparama nubwo yambara impuzu za gisirikare menga nta esprit militaire afise kuko ivyo mvuga aratwagwa n'ibintu by'amaranga mutima cyane bishobisho aho yari karashimagiza ivyiza u Rwanda rwabakoreye na President Kagame agaca avuga yuko bamuri nyuma kandi biyemeje kugwanya iyo esprit canke yavuze ngo esprit canke ingengabitekerezo y'igihutu ndanafisa bukana uravyumva donc urumva ko kakano kaho tubagarutse wewe umva ubu ntibakiri no twigwaneho ngo bigwaneho batabara abavyeyi babo ubu ro babaye batwigwaneho baje gushira agenda FPR na Kagame mu ngiro bavuga ati turi inyuma yawe ko ryo twamwadukoreye magaze nibi twebwe tugomba kugwanya iyo mpemu canke ico kintu cyose kirimwe abahutu niko yabivutse ndagafise nuko mutagira umwanya wo kumviriza ngo mukumvisha abantu ndavyoroje kabiraba ugacumviriza rero ikindi uravye hariho umuministre w'u Rwanda bafise ngira ngo twoba tugaruke naho ngaho yego urabivuga hiki ahubwo ijambo rya mbere umuntu yo kwibaza mbayahaga ninde mu banyamurenge mbayahaga yaje ate mu biganiro by'abanyamurenge mbayahaga uyu munsi niwe yibutse ko abanyamurenge barengana wana mushaho amagambo atatu mbayahaga ninde mu banyamurenge mbayahaga uyu munsi niwe yibutse ko abanyamurenge barengana mbayahaga ninde wamugize umuvugizi mu banyamurenge ibyo byose mvuze ntaco mbayahaga arico ku bwoko bw'abanyamurenge reka nkubwire mbayahaga muri aya magambo mbayahaga ni umuvugizi wa guverinema y'u Burundi ngiye kubivuga nkurikije context yabivuzemo iyi regime narabivuze ubushize ni regime iyobowe na nyakubahwa perezida w'u Burundi ni umuhutu kandi kuba umuhutu si icaha no kuba umututsi si icaha ahubwo icaha ni igikorwa na ya regime iri ku butegetsi noneho mbayahaga agakorera iyi regime iri ku butegetsi mu bundi buryo iyo mbayahaga avuga ibimeze gutyo we aba arimo ahaha wanumvise neza kuko akazi kugira ngo uhembwe ugomba gutimiza akazi watumwe gukora igihe cyose udatimiza akazi watumwe gukora ibihembo ntibihaba ariko igihe cyose uzotimiza akazi watumwe gukora ibihembo biba biri tayari mbayahaga kuvuga ko ngo Fande Rugabo ngo avuga ngo afite ngo bishobisho ngo avuga ngo ari sentimentale avuga gira gute nta kundi yobyita kuko n'imvugo yo gupfobya akoresha imubamo ahubwo ukibaza ngo kuko Mbayahaga ahagurutse kuri uyu munsi
ashaka kuvuga ko abanyamurenge barengana bakarenganywa n'u Rwanda, ariko ntashake kuvuga ijambo ry'amakosi ya FDLR asohotse avuye mu ikosi mu ishyamba rya Rukoko gutreningirwa mu Burundi mu gihugu cabo. Ese Mbayahaga uyu munsi nibwo amenye akarengane k'abanyamurenge? Mbayahaga cyagihe abanyagatumba bapfuye, Mbayahaga yakoraga mu nzego ndayerengira ngo ni muri Nations Unies, mu bintu bya Nations Unies bya sere nimba ntibeshe. Kuki buri gihe ko tubivuga tukabisubiramo? Kuko Mbayahaga atazahaguruka ngo ubwo yitwa ko ari inshuti y'abanyamurenge, ubwo yitwa ko akunda abanyamurenge urukundo rutarimo uburyarya, ubwo yitwa ko avuganira abanyamurenge, abavuganira imbere ya leta avuga ngo u Rwanda ni rwo rushaka kumara abanyamurenge. Iyo ahagurutse akarega bamaze abanyamurenge wa munsi mu Gatumba ko babana nawe muri guverinema, ko bakorana nabo mu gihugu cy'u Burundi, ko ari Pasiteri Habimana hakaba na Agathon Rwasa, kubera iki adahaguruka ngo avuge ico kintu? Nono yahaguruka akavuga ngo Fande Rugabo ngo yashizemo ijambo ngo aravuga ngo bazorwanya ngo ingenga bitekerezo ngo y'igihutu, ngo ako kantu ngo ni agenda ngo y'u Rwanda, ngo Fande Rugabo ngashaka gushira mu ngiro. Ijambo rya mbere tubwira Mbayahaga, Fande Rugabo no umusirikare kandi utaratereningiwe iwabo, ufite aho yatereningiwe, ntiyo mudisqualifia, ari qualifié mu kazi ke, usibye ko bizashobora kubavuga bishobora kuba binyuranye n'ubushake bwa Mbayahaga. Kuko Mbayahaga abesha abanyamurenge ngo karasa n'ushaka kubavuganira, ariko ari uri mu mugambi wabahaye bagira gute, wabahaye batumara. Ese Mbayahaga ko atahaguruka ngo yamagane leta y'igihugu arimo nari amakosi ya FDLR ahasoka amakosi yari mu ishyamba rya Rukoko? Ijambo rya kabiri, niba Rugabo avuga ijambo igihutu, ijambo umuhutu akarishira muri iyo langage, reka ndisobanure no jambo. Umunsi haba genocide yakorewe abatutsi muri 1994 mu Rwanda, abahutu bahunze berekeza muri Kongo. Bamaze guhunga, kuko niba genocide yarakorewe abatutsi ni ukuvuga ngo bayibakoreye n'abahutu, bamaze guhunga baje muri Kongo, bamaze kwambuka muri Kongo kugeza magingwa ye. Ese ahubwo kuko Mbayahaga niba yita ko avuganira abanyamurenge, ese ko ntarumva baza leta ya Kongo ko yemeye gutanga FDLR ziri muri Kongo, ko taratanga ikiganiro baza guverinoma ya Kongo ngo ese ko itaratanga za FDLR yemeye gutanga, ariko wa munsi wuriya mugabo warukuriye FDLR wafashwe yinjiye wa munsi bafata kuri Goma, Gakwerere, nimba ari General Gakwerere, ko wa munsi ko Kongo yari yaravuze ngo ntantera hamwe ziri muri Kongo, nta FDLR zigisigaye muri Kongo, wa munsi Bagakwerere kuko batavuze ngo uyu nguyu nabaturutse mu Rwanda, bamufasha turutse mu Rwanda, yambusa turutse mu Rwanda, ko mutazamuvuga ukuri aho kuri mugashaka gukebereza ukuri, ntimunarebe burangiza ukavuga ngo ko baritatsa. Mbayahaga udafisone kuravuga ngo nibavuga gutyo ngo abahutu ko baritatsa, ese abanyamurenge ko bataka tuvuge ko ingabo zanyu z'u Burundi ziri iwacu zihaye zimara abanyamurenge, wamara ukavuga ngo iyo bavuga gutyo ngo abahutu baba habitatsa, ariko abanyamurenge bataka ntukore ikiganiro cyo kuvuga ngo ingabo z'u Burundi ziri iwacu ko ziratumara, ko zirarasa abagore n'abana, amadrone yamaze abantu, warangiza bakora ikiganiro ukavuga ngo abahutu ko baritatsa, nta muhutu warashwe, ariko babaraswa ari bo twebwe, ugasanga aho hawo turengera. Imana izoturenganura kandi izoturenganura no kuri wowe Mbayaha, Imana izokuturenganuraho nawe. Iryo rero nisoje mvuga rino jambo kuri ico kintu warumbaje ca Mbayahaga. Mbayahaga ni umukozi wa regime iri ku butegetsi mu gihugu cy'u Burundi, avuga ubushake bw'iyo regime. Mu gihe rero avuga mu bushake bw'iyi regime, iyi regime rero ku butegetsi niyo yohereje abasirikare iwacu, nibo bahaye barasa ababyeyi iwacu, nibo bahaye bica ba mama, nibo bahaye bica ba data. Ngira ngo warayibonye umugabo ni mukuru wacu twebwe muri famiye witwa Makanda n'umudamu we n'undi mwana w'umukobwa baraye barashwe na drone. Ndaza kukwereka ikiganiro aho bari mu bitaro, baryamye mu bitaro. Ico Mbayahaga ndiyo kivuga, ahubwo yozunga akaja kuvuga ngubwo ngo havuzwe ico kintu ngo hari ukwitatsa ngo ko ngo iryo ni ijambo ngo rivuga ngo witatsa ngo nuwitatsa tagize ica korewe ca mubabaje mbese, ariko abababaye bahaye bataka.
mbaye ahaga karabivugaho iki ko yiyita inshuti y'abanyamurenge atabavuganira. Mureke mbabwire mwa abanyamurenge mwe, mbaye ahaga si inshuti y'umunyamurenge haba na rimwe. Mbivuze mbisubiyemo, mbaye ahaga si inshuti y'umunyamurenge haba n'umwe, usibye ko mwobana ku nyungu. Numvise n'undi mugabo nawe mwene wacu wavuze ngo se ngo ni gute ngo niba ngo abatutsi ngo abarundi ngo ari abagome, ngo ni gute ngo batishe ngo abanyamurenge ngo bari ngo mu Burundi. Ariko sha we data we, reka mbyihorera ibyo ngibyo. Bari hasi bari mu Burundi, bari mu maboko y'u Burundi cyangwa bari mu maboko ya nation zine. Kuragira ngo kuriya bari hariya bitazwi n'amategeko mpuzamahanga, bari hariya se bisuko we wa munyamurenge ho bivuga, biri hariya bisuko amategeko abiteganya, ntibiri hariya ari ukuvuga ngo bahabaye binyuranyije n'uburyo bw'amategeko. Murakoze cyane, sinzi ko mbashe gusubiza kuri iryo jambo wenda neza. Yego. Twakomeza n'ubundi no kuri iri jambo, sinzi yuko hari aho yashatse kumvikanisha yuko twirwaneho ngo itakirinda itayifite izo nshingano ahubwo zo kurinda ababyeyi, ahubwo ngo yeruye neza nk'abafatanyabikorwa cyangwa se abashira mu ngiro umugambi agenda ya FPR. Iri jambo ndifiteho amagambo cyane. Mbaye hagateruye amagambo aravuga ngo twirwaneho, ndikiri twirwaneho irinda ababyeyi. Ahubwo ibaye twirwaneho ishira agenda FPR mu ngiro. Reka tumubaze azotubwire agenda ya FPR ubwo yize, namara ayihuze n'ico twirwaneho irimo ikora. Namara kubihuza nabyo tuzotsindwa tuvuga ngo mbaye haga yatweretse ko FPR hayikorera, ko twirwaneho hayikorera FPR. None se reka nkubaze, none se iwe kwafatika ko Burundi ko atayavuga ko regime y'u Burundi ifatikanyije na mayimayi gushira agenda ya regime ya Kongo yo kumara abatutsi muri Kongo kwishira mu bikorwa, agasimbukira mu kumara imbaraga ijambo ryo kwirwanaho. Twebwe ntaratubona mu Rwanda, ntaratubona twagiye kwaka musada mu Rwanda. Ikibazo nuko tutanabonye umusada uko tuwifuza ngo utugereho. Nyuma yo kwirwanaho kwacu, guhagarara ku babyeyi ngo ntibashire, guhagarara ku bana ngo badashira. Eske kwirwanaho no gusoza agenda FPR? Numva ko aho ngaho yabikoze mu rwego rwo gushaka nko gutwikira amakosa ya leta y'u Burundi ari gukorera muri Kongo. Dore nkubaze kino kintu mwana wa data tunaganira. Yego. Ejo muri hari umuntu twarimo tuganira, turimo tudiskita, aravuga ngo Burundi bwagiye muri Kongo ngo biciye mu masezerano. Ayahe masezerano? Ndamubwira ngo ese ayo masezerano yavugaga gute? Tukwiyaga kumenya icyo amasezerano yavugaga. Aravuga ngo ayo masezerano yarayo gusenya imitwe ya za Red Tabara no kurinda abaturage n'ibyabo. Ndavuga ngo urakoze. Ayo masezerano niyo bari gukurikiza. None ubwo Uburundi bwasinyije na Kongo amasezerano yo kuja guhagararira amahoro, bwasinyije amasezerano yo kuja kumara abakeneye amahoro. Ico nicyo dukwiye kwibaza rero. None se niba Burundi bwarazamutse bukavuga ngo bugiye guhagararira amahoro iwacu, bwashika bukarasa abo bwagiye guhesha amahoro, nukuvuga ngo finalement habaye amasezerano abiri. Habaye amasezerano aya ngaya imiryango mpuzamahanga izi ko ariyo yasinyijwe. Harasubira haba amasezerano ya regime y'u Burundi na regime ya Gisegeti ariyo regime ya Kongo. Nukuvuga ngo hano mu mahanga niko kukwirito bakingirijwe n'aya masezerano bahawe, avuga ngo abarundi bagiye kurinda amahoro, bagiye kugarura amahoro aho atari. Mayi yarateye iyo bona babitakwira aribo bashebuja regime ya Kongo, rererere bikaenda bikarudi. Iravuga ngo twe tugiye guhagararira amahoro. Imaze kuvuga ko igiye guhagararira amahoro, irasubirigirana amasezerano na regime ya Kongo ivuga ngo
ijanye na ya disikuru perezida w'u Burundi yasomeye Kinshasa igasubira ikajana n'amasezerano ejo bundi afisa M23 ifata Buvira bavuze ngo Buvira ntibwinjiramo umurundi ntibwinjiramo umuzalendo ntibwinjiramo guverinoma ya Kongo. M23 yiretira kugira ngo habeho cessez-le-feu bugaca mu gitondo abazalendo bahageze batangira gusenya amazu y'abanyamurenge batangira gusenya amakanisa bigasubira bigahura nuko bwagiye guca umunsi wa kabiri batangazo ngo imipaka y'u Burundi yagize gute yafunguye mu gitondo tubona umuniginigi ku social media w'abarundi binjira basubira hehe muri Kongo seke urwishe yanka ruracayirimo mbayahagawe urwishe yanka ruracayirimo nukuvuga ngo umugambi wihishe inyuma yibi mbayahaga vuga ni bene kwa kundi iyo umukinyi aje gutera kufra hari abandi bakinyi baza bahagarara imbere kugira ngo bakingirize gardien igitego kibone uko cinjira aya magambo yambaye haga ni be bakinyi baza bakingiriza kugira ngo igitego kibone uko kirenga cinjire gardien umupira umutange kwinjira mu kibuga ibi rero kuko imbaye haga adavuga amasezerano turamusabye azodusomera amasezerano guverinoma y'u Burundi yagiranye na guverinoma ya Kongo niba habamo kuja kumara abanyamurenge nanone ayo kuko twebwe twasomye ntabivuga avuga kuja guhagararira amahoro ayo rero kuja kumara abanyamurenge n'abatutsi mu buryo buri rusange muri Kongo nazwi nambaye haga na guverinoma y'u Burundi na guverinoma ya Kongo kuko abarundi bari kumwe n'abazalendo murika none ureke kubaze wa yego iyo umuntu w'umugabo aje gukiza n'imfizi zarwanye bayaga n'umugabo w'umututsi ashobora kuba baroroye ariko sinzi ubunyine ko bakicora nda mugabo w'umututsi wokorora ngahemukira abandi bigeza niba umugabo wese gaje gukiza imfizi agakubita hagati mu mahembe yego iyi gasubira ha intambara ikarangira iwe yahengamiye uruhande none abari muri regime y'u Burundi abarundi bari iwacu bari kumwe na mayimayi mwika ko baraterana na mayimayi batera abanyamurenge bari kumwe na leta ya Kongo nukuvuga ngo ibyo bari kumwe n'abacancuru bari kumwe n'abari abagore bazungu bamwe baheruka nimba baraguye mu ntambara zirazeruka ku iwacu ruguru warangiza umuntu yagiye guhagarara amahoro azavuga ngo nta murundi nkene nta mayimayi nkene hano tatwirwaneho nkene hano jewe ndi mwika hano hagati yanyu mwembi ndi umuhuza wanyu mayimayi ngwino turuka hano nawe twirwaneho turuka hano nimuze mwembi muganire ikibazo canyu mukiganire gira tubakize tubaheshe amahoro none waragiye kubana na mayimayi mwika kubera yuko ayo niyo masezerano bubahirije mu masezerano basinyije ayo basinyije mu rwego mpuzamahanga ni igikingirizo ayo basinyije na mayimayi na guverinoma ya Kongo niyo yashizwe mu ngiro ariko ayo basinyije hamwe n'amahanga ntiyashizwe mu ngiro ayo kwica abanyamurenge niyo abarundi bahebuzuza ayo kubahesha amahoro basinyije mu mahanga niyo atahaye yuzuzwa asimbukira ku ijambo rivuga ngo ahitahuza twirwaneho ngo n'ijambo rya nyakubahwa ministre Jean Damascene w'u Rwanda mu gihugu cy'u Rwanda ngo aravuga ngo ngiwe ngo ndiyonse ngamashereka ngo y'umuhutu ngurumva ngo ako kantu ngo kumuhutu ngo gasubiye ngo kugarukamo reka mbaze kino kintu tunagana ku misoso kutonka umuhutu nicaha oya aho kutonka umututsi nicaha oya icatumye nimba yarakurikiranye ikiganiro cyose ca ministre Jean Damascene yaravuze ngo hari ababeshe ngo avuka wenda kuri mama we n'umuhutu ngo yonse amashereka abisobanura gutya avuga uko bimeze ko atonse iryo bere none se ubunyine novuga ko ntonse umupfu rero hari icaha kirimo mvuze ngo sinonse umubembe kandi nukuri simbeshe sinigeze nonka umubembe nonse umunyamurenge nonse umututsikazi nonse mama n'umubembe yonse undi mubembe konka umubembe sicaha umwana w'umubembe wabyaye n'umubembe konka umubembe umwana w'umuhutu konka umuhutu sicaha ntibinateye igisuzuguriro kuko niwe mama we aho kuvuga ngo ministre Jean Damascene yonse mama we n'umututsikazi suko sicaha ntibinasuzuguritse ntibinasuzuguje ariko we uyu mugabo mbayahaga akashaka kuvuga ko biri muri sanse y'akakandu k'abahutu n'abatutsi kubera yuko akorera regime iyobowe n'umugabo w'umuhutu ariko arigura karagira ngo abone umushahara
yaje no kuvuga ko ngo ari ibintu bikomeye cyane bishobora kubakurura ngo bizabyara ngo ibindi bikomeye ntaco bizabyara. Ureke kubwiza ukuri konka umuhutu si icaha, konka umututsi si icaha, ariko kandi sinora kuvuga ngo nonse umuhutu naronse umututsi cyangwa ngo nonse umututsi naronse umuhutu ngo ariho mvuga uko wowe ushaka. Ubundi ukuri ni ukuri, twakuvuga n'igihe tutakuvuze ni ukuri. Erega ukuri ntikwabaye ukuri kubera yuko bakuvuze, ni ukuri kwavugwa ni n'ukuri kutaravugwa. Ninka kujya kwindusha original. Arahantu nigeze kugera umunsi umwe nigeze kugera Nyabugogo, haza umuntu umwe arimo acuruza imikandara. Ari rukanga arimo acuruza imikandara, ahita afata umukandara arahotora ngo dore ngo uyu ni original, arahotora arabakaza ukanja ngo uyu ni original. Buriya neza yarambwiye ngo uyu mukandara ni pirate. Buriya yoza mbeshe yozagira ngo ngure ukuri kuri mu kanwa kiwe atari ko kuri. Umukandara w'ingozi, umukaba w'ingozi ahantu uri ubumanitse hariya mwiduka, uzushika ukawureba gusa n'amaso ukamenya kuri umukaba ari ingozi. Nibi ryavuga nga keza kari ugasanga n'ibiciro byawo byanditse hariya, ugatanga amafaranga bakawukumanurira ukawutahana. Ariko birabyo kwiruka kawuhotora kawukanje, buriya mukaba ndi woba ingozi kubera ko wakanjijwe. Ni ingozi kubera yuko wakozwe mu ruhu ari ingozi. Bayahaga rero iri jambo ryo gushaka gutsindagira ngo byobyara ngo bikomeye, konka umuhutu si icaha, konka umututsi si icaha, kuba umuhutu si icaha, kuba umututsi si icaha. Ariko kandi sinovuga ngo nonse umuhutu naronse umututsi, sinonavuga ngo nonse umututsi naronse umuhutu kugira ngo mbashe kuvuga ukuri wewe wifuza umutima wawe. Nta kindi cisha inyuma, nta nico bizobyara, nikinavuka kizonga. Kuko nibindi byavutse byaronse, ikitaracutse carapfuye. Nubu bizavutse ubunyine ko bironka bizocuka cyangwa bife, ariko nta kindi cisha inyuma. Donc afite gusivugo ihembera urwango no gushaka kubwira abahutu ngo dore nari no jambo ararivuze. Erega abahutu si ibipfu kuko abatutsi atari ibipfu. Abahutu bafite ubwenge bwo kumva ico mbaya haga ari mavuga yuko ari imvuga ihembera urwango. Ese niba shaka kuvuga gutya ko atakenera ko tuvuga iri ya training iri ya kosi isohotse mu ishamba rya Rukoko, hari umututsi isohotsemo, azodufatorera ifoto imwe y'umugabo umwe w'umututsi uyisohotsemo. Kora kuri iyo point nayo niyo naringiye kuko ese gituma riri ya jambo batarivuga. Zira FDLR zambutse zajanye n'ingabo z'u Burundi, zabitswe n'ifomu y'u Burundi, zivuye mu ishamba rya Rukoko, zivuye muri training. Ari yakore ku masezerano yabo kukuri ko amasezerano bakoranye na Gisekedi. Donc kuriya ni amasezerano ya regime y'u Burundi na regime ya Kongo ifite gahunda yo kumara abanyamurenge batagirira deni Kongo ideni, batagirira u Burundi ubuhe mutaco twayemukiye abanyamurenge byahereye mu Gatumba baratumara n'ubu barabishoreye. Niko kuku FDLR havi ivuye igatrainingirwa mu Burundi, ikambuka yambaye uniform na abahutu basa na bagenzi babo. Azodufotorera ifoto imwe y'umuhungu w'umututsi uvuye muri iyo kosi uri kumwe n'izo FDLR zambukanye nabo hariya. Seke nukuvuga ngo nawe hari ico atahaye avuga ariko aziki yagikorwa mu gihugu cabo. Iyo kosi yasohoka gituma atayishize mu kinyamakuru nimba koko ibyo avuga mbaya haga akunza abanyamurenge. Ibyo avuga niba yifuza kurengera abanyamurenge, reka tumusabe ibintu ibi. Tumusabye kuturegera agatorwa sana Pasteur Habimana bamaze abanyamurenge mu Gatumba. Ijambo rya kabiri tumusabye kwamagana regime yiwabo itreninga FDLR mu ishamba rya Rukoko, zikambuka zikaja muri Kongo kumara bene wacu babanyamurenge. Ibyo bintu byombi nabikora tuzomenya ko turi kumwe na Bayahaga. Ariko kandi nazunga kuvuga ngo harabavuze ngo ikintu ngo caba none se turareka kuvuga abahuti wacu kuko yavuze ngo Fandera Rugabo ngo yavuze ijambo ry'abahutu. Abahutu mu bundi buryo niyo yambutse bakoze genocide yakura abatutsi mu Rwanda, nibo FDLR muri Kongo, nibo bifatikanje na Mayi Mayi. None se turareka kuvuga ngo iyo ngenga bitekerezo niyo twaye turwanya wacu, ngo nituvuga ngo iyo ngenga bitekerezo ko turayirwanya iri kumwe na Mayi Mayi hayitumara ngo tugiye gushira agenda FPR mu bikorwa. Erega kari umugabo kaba karundi tuba twumva ica havuga icarisho turamusuhuje ni yakira ibyiwe. Yego ngira ngo twogana no kumusozo. Yego tugana rero ku musozo. Nyuma yuko nubundi abanyamurenge hirya no hino bakomeje kwamagana gukora imyigaragambyo y'amahoro yamagana ubwicanyi buri kukorwa na leta y'u Burundi ndetse n'iya Kinshasa,
habonetse ubufasha bugera mu baturage mu Minembwe ngira ngo waraye ubibonye byakiriye gute nkawe biriya ijambo rya mbere ndaheza abarimo bambaye hagana n'abandi pole kuko hakozwe ico batifuza nakagara muri rusange hakozwe ico batifuza kuko hari ukuntu umuntu aza kuzimirizaho amatara hari umugabo umwe wabwiye ngo yatinze kwishura nyirizu ngo nyiriza akata ngo amatara ngo none ngo bari mu kizima bari baragiye bakinga imiryango kuri bakagira ngo ntikuzomenyekana none iwacu baba mu kizima ntihaboneka itara ariko nyuma y'ino myigaragambyo yabereye iwacu ni nko kwishuraga ya renti ya muntu nyirinzu arangiza akatsa amatara abantu bamenye ukuri yuko ubwoko bwacu buhaye burengana kandi kino kintu ndongera nkibwire bene wacu kigeze kure kigeze hafi kiri mu maguverinema yose uhere hano twebwe turi cageze muri guverinema indani gifite uko kiyaye kivugwaho kiri no hirya no hino cyo kurenganira kw'abanyamurenge umukuru rero jo bundi wa Monisco yituye kuri Goma hari abwirwa ukuri kundi atoza abwirwa ninka kwa kundi ko abarundi bari kumwe na Mayimayi muri kira gihande baba namwika nti bari kumwe n'abanyamurenge hari ukuri batazi bo bwirwa bageze mu banyamurenge ariko bagira mu banyamurenge bagiye kubarasa gusa nti bagira bagiye kubabaza ukuri kwa karengane kabo iki kintu nacakiriye neza ndanabishimira Imana yuko Imana ubwoko bwacu busenga izayumva tugire ngo kuriya uriya muzungu waraye urenze wa Croix Rouge ruguru ngo umuzungu kuriya haricahishwe umuzungu yo kwemera agaceceka agaca muri uriya mushasha akerekana leta ya Kongo ko bari kumwe akerekana abamayima yaciye iruhande ko bari kumwe akerekana n'abasirikare b'abarundi yuko bari kumwe ariko amadone yayabonye yigereye kuri tere yaganiriye na societe civile iri mu Minembwe itagize gahibogamiye ngo nitwirwaneho cyangwa se twirwaneho yamubwiye amakuru bari abazungu ba Croix Rouge nabonye bashoreye bagejeje mu bitaro babonye inkomeri zaziraswa na madrone nabonye baba presenta amafoto ye ziri ankazagize gute ziyazirimburwa na drone umuntu kwica kugeza kwicira amatungo seke nico bita kukuderasina nukukwica akakumaraho nimizi ico bita derasinma nugukura ikintu nimizi yacu nukugikura rasine yacu donc nukubamara bakabamarana nimizi tibagire ngo kuriya umuzungu yasubiranye ubusa tubivuga nk'ababatera ubwoba hano twenda gutera ubwoba ariko kuri kuzatinda kumenyekana nabyakiriye neza nashimye Imana yuko Croix Rouge yarenze iwacu kandi abarenze bazosubira nayo andi makuru Mayimayi n'abarundi batifuza kuba yakira urakoze cyane ngira ngo reka n'ubundi duhita dusoreza hano dushimira abari badukurikiye bose ndetse kandi mutange commentaire aho ngaho uko mwumva ibiganiro byacu ndetse kandi nico mwifuza kandi ko twanaganiraho n'ubundi rero reka tubashimire nawe kandi ruhana manongere ngushimire murakoze ibiganiro byacu n'ubundi nakagaruka murakoze Imana baho mugisha yego